Ishonele mbukele thini bandla Themko Simbisa ngiyabingelela ngiyakuvusela kuphila kuyiphila kufinyela khona umsakazo seSwati eSwatini TV sibuko semaswati sehlelo lakho ke mbukeli lithini bandla hlelo lakho lothola njalo ngabumsombuluko ngaso sikhathi nje lesifana nako njalo enzambama ehlelweni ngembukeli lamhlanje sithi nje asesibuke nje indzaba lenkulu la eleseke sayikhulumisa ke indzaba yayo umnikelo yokweshumi siyathi ukuthi lesinye isikhathi kuyendeka ukuthi ufikelwe mhlambe kuba guilt noma ufikele kwata noma ke ufikele kuba confused nakubonakala libhakede lemnikelo lokweshumi liqhamuka eceleni kwakho sithe ke lamhla sesibuke nje siyathi ukuthi lenzaba lena ngilenye yetindzaba letinkulu kakhulu lokhanza ke ukuthi tifundiswa kakhulu emasontweni noma ke futhi nomnikelo lona ngilomunye lokhanza ukuthi uya abuseka noma ke kuba misunderstood bantu bangakhoni lokucaciseleka ngawo kwekuthi kodwa nangabe sikhuluma ngalomnikelo lona suke sikhuluma ngani kodwa ke mbukeli ngalokuthi ke lamuhla ke sithe nje asilanze abantu labadzala labatayilekile ke nakuwo umsakado sivamisile vele kubalanza namhla ke sithi nje asesibacele babuye base unpackele yona lendzaba yemnikelo kweshumi bakhona ke abantu labadzala lamuhla labakhona la ngidokotela Samuel wakadlamini usuka lapha eMoneni ebandleni lase International Mission Center akuhambe edwana nami lomdzala uhamba na Rev umduduzi wakamamba usuka lapha esipoqosini ebandleni Temple of Christ thathe lethuba ke enkosi ngiqale ngayo imfundiso wami ngovusela sibonga kakhulu Mbuyisa sivusele naye umbukele emakhaya lithuba lelihle isikhathi lesihle sivusele nakuye mamba egameni la Jesu. Amen. Imfundisi mamba ngicela ukuvusela Rev. Cha sibonge baba Mbuyisa ngivusele wena nemlangeni laceni kwami nabo babukeli siyabavusela sibonga impilo sibonga ukuthi siphinze futhi kuyathobisa ukuthi siphinze sibuye lapha ekhaya. Amen. Cha bese ngivele ngishilo ke dokotela nami ngijabule kakhulu ukuphinza kiba nani ehlelweni nayi lenzaba yematithe noma ke umnikelo wekweshumi sifise kwathi nje dokotela ukuthi ngabe vele eBhayibhelini kukuphi la subona khona cala lomnikelo losikhuluma ngawo nina siubonako wangena ezi umthetho yini noma wangeniswa nje kukholwa ukuthi ukwenda ngekukholwa kuconza nje ngco yebo mhlambe sitawufika la sichaza khona ukuthi yini yona le tithe yini kona lokwelishumi ngoba kumcwala ukuthi sichaze into labayadiko abantu kodwa ke ngoba sewubutile ukuthi icala kuphi lenzaba le ukuthi sive sithola lapha Genesis 14 la sicala nje kuva khona ngayo sithola Abraham uyanikela lapha yakusho ukuthi Abraham ukuthathwa Lot nebantu bakhe nako konke kunetimbi letikhona lapha eGomora Sodoma kulelo live lelo lenzawo leto mase bahambile ke uyathatha impi yakhe ke Abraham yemajala elusako la uyakulanza konke ubuya nako konke mase abuya ke le uhlangana ke naMelchizedek umpriest ke waseSalema lenyalo sekuJerusalem uyafika ke lana lo mpriest uqala yena ubusisa Abraham umnika lo wayini umnika nesingwa athi asabusisiwe ke Abraham so uthi ke hayi mina angikhiphe kwelishumi kule tindo lehle ngititholile ngabuya nato lena empini ngaleyo ndlela leyo icala lapho ke lenzaba leyo ngoje siye sithi kwelishumi kukhishwa abantu lababonako lokuthi babusisekile. Okay. Cha siyabonga kakhulu dokotela mhlambe Nkosi sisingayigaloji siyithathe nje khona la ecaleni ukuthi vele nasikhuluma ngako lokwelishumi sisuke sikhuluma ngani babe sisuke sikhuluma so nje uNkulunkulu njoba Dlamini asayibekile nakakubusisa akuphala lokuphako ngoma ngabe yini ngoba kubese ngathi kweshumi imali kuphela kungaba yini lokhu kwesi10 ubese uyakuthatha ke ukumekisa uyanikela ngako ukhipha okweshumi should 10% walokho losuke ukutholile then ke nalo lokusalako utawubeseke wena ke so uyanikela ngilokuthi isithi free will isho nje lokweshumi kukaliwe lo lokunye
lesithi umnikelo wesihle akugagalwa and kumcoka lokuthi konke lokhu sikwenta hayi ngencindezelo Okay. sikwenta willingly ngenhlitiyo levumako hayi under pressure sidumisa uNkulunkulu ngoba konke lesinako sikwenta sethembe uNkulunkulu kuko konke. Ngiyawuva mfundisi ukhuluma ngamagama lathi sidumisa uNkulunkulu. Lokusho ukuthi kwelishumi akusiyo umthetho. Hayi akusiyo umthetho nasi sikubona kodwa nje kwake kwenteka la eBhayibhelini labanye base bakwenta umthetho. Okay. Kweshumi akusiyo umthetho ukuthi vele nikela ngenkhani ukuthi kusystem siyabona lapha ku-Old Testament ukuthi labanye vele babese bayakulegalize bakwenta isystem inchubo but naso ufika ku-New Testament Jesu akasathanda ukuthi sinikele under pressure. Okay. Yabona under pressure ukuthi sinikele ngencindezelo so uthi cheerfully willingly so sokunemesi. Okay. Yeah sekunemusa. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi setayikhulumisa lenzaba lena ayesehle nayo. Kunanali iverse dokotela lelikumalaki 3 verse 10. Bafundisi balikhotha kanengi more especially nasekufika lesikhathi salokunikela lo mnikelo kwelishumi sifise nje kuva le contest yaleli verse nalokuthi ingabe vele uNkulunkulu bekakhuluma nabo bani ngasiphi futhi isikhathi. Icala lapho ke lenzaba la kayisho emamba la ukuthi akusiyo umthetho bese leli verse ngoba leli verse lingumthetho. Okay. Bese ingena lapho lenzaba ukuthi bese kuvakala ngathi ngumthetho ngoba wona sevele uyademand kodwa ke kulombuto wakho kuphendula ngco ngumbuto lona abekhuluma nebapriest nebalevi. Okay. Kube kulamhla ngangitsabe khuluma netingceke ukuthi enkosi bashumayeli bafundisi bonke labahola ko emabandleni bebendani labantu laba ngalesikhathi lesi angithi nyalo babuye eBabylon sebabuye basettled la sebakha itemple babuyisela indwe ngabenda konke but abasabuyeli kulendlela lenzala basengathunjwa bayale emaveni nyalo sebaqala ukuthi angithi le kuJoshua kwakwendiwe ema cities la ngi10 kwelishumi la kolekwa khona lokwelishumi. Okay. Bese labalevi bayakuthatha bakuletha la etempelini ku storehouse la kutawugcinwa khona kusite labantu kusita tinzanzane kusite labanzinzayo kusite lamalevi kusite labapriest ngoba kunendlela ukuthi laba bakhipha laba benda kanjani labalevi bangalesikhathi samalaki nalaba priest bayakuthatha bakudle kubona kuphela yebo yayikhona vele itithe lengiyabo nje kuphela kodwa ke lena lekufanele nyalo kusitakala nalaba labaphuyile tinzanzana nebafelokade abasakulethi lokabasakwena so uyalabona ngoba nje lapha kumalaki akusiye lenzabe kwelishumi kuphela nenzaba yemshado bese kona ke lenzaba temshado ngonje athi I hate divorce ngoba bese balegalize divorce nalana sebathatha lokwelishumi kodwa akusendi lo msebenzi wekwelishumi ngalendlela yakhona labantu generally bebakhipha kwelishumi. Okay. 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 Joseph verse le liconzene nabafundisi usuke ukhuluma nabafundisi labadla kwelishumi bangasidi bangakusebenzisa ngibeke kanjalo bafanele vele badle lapho kodwa ngoba iBhayibheli na New Testament iyachaza ithi lo sebenta etempelini udla etempelini kusho New Testament lo utawudlani ke kunani la tempelini. Okay dokotela siyavumelana ukuthi balevi lamuhla bafundisi siyavumelana kuloko abasibo by ukuthi ngemagama it's lelo office labadlalako ngoba bona bebanakekela abantu dinzamba bathi mabalethe imhlatshelo yabo noma imithandazo noma yini sho nje pastoral care so ke ku pastoral care therefore bafundisi bayangena ke nabo so the ministry is still the same but lama officer wasafanana exactly. Cha ngiyakuva mfundisi wami ngeke Nkosi lapha so ukhulumile lapha dokotela ngako lokho kwelishumi kwekuthi
laba bebangasendi simiso mhlambe lekwakwende kumiselwe kona ngifisa kubuta nje la kwekuthi kahle kahle lokwelishumi kufuna ngabe kuyafanana kusukela kwaqala kuze kufike lesikhathi lesiphila kiso thina kufuna ngabe into yinye noma ngabe sekushintshile ngoba ngingakuva kahle kodwa nje kuyafanana phela I think la lobeka kusho Dlamini especially in the context lelverse lalichazako lokunikela ngenhlitiyo unikele ngenhlitiyo lekahle I think it's key unikele ngenhlitiyo lekahle unikele ngelithando ngemesi ngeintegrity because kwakune issue kulendzaba la ichazako lokuthi laba bese benda nje kodwa iintegrity yabo nene attitude yabo inhlitiyo yabo so uNkulunkulu ufuna ukuthi unikele ngenhlitiyo lehlobile ungenti nje kani ngebuqotho bakho awusikahle I think that was one of the key things lokuthi the character lesimilo sakho lenhlitiyo ayibe kahle kumqoka lokho cha ngiyabonga kakhulu angle yalo mbuto lo ngile ukuthi mawusuka ku-Old Testament ufika kulesikhathi samalakho ungena ku-New Testament ungena esikhathini selibandla bese ungena kule contemporary time ngema ages lawo langafanana ngaleyo ndlela kwendekeni la emkhathisini mawuthi nje kuyafanana usho ukuthi kufanana njengoba kwakwendiwa yini uAbraham ngoba siqala kuAbraham Abraham wakhipha kula kutholile one time asimove aphinza khipha kwelishumi yes wabuya Jakobe 28 asilokwendeka chapter 14 chapter 28 uyabuya Jakobe makahamba ayalena lele lapha enzabe nacamela ejeni abona tingilozi tehla tenyuka eLatini then abona leya vision leya abona kunalo metulu kuleli lati lapha lekwa kunguJesu le New Testament uyachaza Jesu lokho ukuthi kwakunguye lona bekehla nelati nguye so ubone revelation ya Jesu Jakobe makabona le revelation ngola ufukhanze khona ukuthi we New Testament ne Old Testament kuyahlangana makabona le revelation leyo so uthi ke kusukela lamhlanje ngoba ngibone Jesu ingemehlo uthi kusukela lamhlanje ngidawukhipha kwelishumi kukonke lenginako so uyabona nyalo kuyamove from Abraham lakhiphe one time kulokulabuye nako yona so sitokhokha konke la kanako la kathola yamove indaba ingena kuMoses ku era yeExodus and then nyalo sekungena sekuba ngumthethwa sekuyalegalize nyalo sekuthi nyalo vele noma kanjani but sekungedwa kwekuthi akukunye kunenge kunekwelishumi lokudliwa balevi kunekwelishumi lokudliwa balevi nebapriesti kunekwelishumi lokudliwa ngilabantu bonke kanye ngeminyaka bayabuya bahlale kanye bakudle bonke akhiphe kwelishumi bapheze bahlangane bakudle bonke kube nekwelishumi lokudliwa dinzanze kuneminyaka wedinzanzane nje wona wodwana shothi kweshumi bekuthi indlala thing 3 kahlehle bese leya ka 4 sengile bathi teruma sengile contribution yabapriest ukuthi bakhone kuphila ba survive noma ngabe akakhishwa kwelishumi kulomnyaka lo baphila ngani every day kona kuba ngu2.5 1.7 to 2.5% every time atsasiko kwelishumi lokho ngokuthi teruma ngoba ngile bathi lamanye amasonto ayakwena athi nyanza nyanza baletha it's a hip offering baletha nyanza kumfundisi inceke yabo bayayibusisa ngoba naye ufuna ukuthi ende nje kube kulamhla ngabe bende inyanza every month ukuze naye to survivor appeal but kwelishumi kuyasherishwa kudliwa nenzanzana ngidliwa nabafelo kade kudliwa nguye yedwana so ke uyabona ukuthi le movement kwendekana after that masufika ku New Testament then ayisekho lenzaba yalokukhishwa kokungfollow ngoba seyiyafa le system yabapriest iyafa le system yabalevi kuvela nyali system yabapostoli ema missionaries labatha
ehambisa ngale emhlabeni okay labo sebayifanda le project then sekuyehluka ke nyalo ioperation ayisafanani na Old Testament kuke kwahamba njena le debate lesinayo nje lamhla inzala hayi ukuthi inca iRoman Catholic irevive ema tithe lawe Old Testament le system ukuthi kulingane nini lapha bo 60th century la kwendiwa khona lapho kusho bo 500 and something kwalegalizwa ngulapho ke la sekwase kupheze kubuyela nyalo sekukotshwa le system le concept but akusasiwo lama tithe Old Testament so nje inyalo kusukela New Testament kuzekwe inyalo kude lo khiphe ama tithe basically ngalendlela lekhishwa ngayo but kubolekwe le concept kwathiwa kuze ibe standard ukuthi ngoba abantu kubonakele lokuthi mawuthi abanikele nje but ungabaniki standard abakhona ukuachieve lokho labakwenda base ke sebasi ke no i-tithe is a minimum kusho nje usuke uqala lokwenda lokuthi unikele ngekukhululeka nako konke kodwa phela khipha nekwelishumi ngoba still le problem ikhona sisita ngani labashumayeli abalashobela bekudeni bekudeni dokotela mhlambe lenye indlela besingayibeka ngayo sikhiphe lokweshumi nje singesikhiphe la kule content sikubeka ngale sizinikele walokunye ukuze sikhona ukondla laba bonke lamalebe kule contemporary church lesikunyalo ifuna lokho kufuna kwentiwe njalo ngoba vele kuyamconfuse lo semncane ekholweni angithi uyabona njalo mina kulandzela ama stages utaba kufunza nini lo myelo utakwadi ngani uyabona ukuthi kwendekele yena uqabanga ukuthi mangithi nje immediate ngithi tithe ngisho leya eOld Testament but sotaba nenkinga ukuthi ngisho leya Abraham ngisho leya Jacob ngisho leya Moses ngisho leya Malaki ngisho yiphi ke manje itithe yebo ngoba nabaFarisi nje Jesu makakhuluma ngayo itithe bese kungilenye itithe lebe bayikhipha uyeba ukuthi bakhipha netithe yabo pelepele befuna kungena kiyo befuna kungena kiyo mfundisi Mamba le lakhuluma ngayo lekhulunywa nguJesu kuMatthew 23 lokuthi Jesu bekayikhansela le tithing noma bekayicorrect beyanga abolish ngoma ayicisha so ngoba la ukhuluma nebafarisi nakhona ubuyela lokusho ngidlamini lengaka kusho ukuthi ucorrecta the heart behind lokukhipha lokweshumi ngoba lokunikela ngenhlitiyo lekahle ku very important so akayicishi uzama nje kuba correct ukuthi no nikelani ngenhlitiyo lekahle injongo tenu atibe kahle ngiyabonga kakhulu mfundisi ngoba iprosperity gospel ifike yavusetela lokho abaFarisi lokho ukuthi bese bathatha le tithe by spiritualize maba spiritualize sebakwenda umthetho wakamoya kwekuthi uma wenda nje is investment wenda nje uthole lokho wenda nje uthole lokho kanti tithe originally bongathengi akusiyo investment itithe ye recognition ukuthi uNkulunkulu weqala ungunumber 1 nguye lo ngiphela amandla ekusebenza hayi ukuthi ngiyathenga ngiyabonga kakhulu dokotela sibanga bethe etolo bukele ekhaya ke uyadivela la kubantu abadzala la bayechaza indzaba yemnikelo kweshumi ngiyakholwa ukuthi khona nawe imbukeli lokubhala bhalako nasibuya ke etolo umbukeli siyawubuka nje indzaba yekumisuzwa kwawo umnikelo kweshumi mhla nathi ngohambe
Sahleli lakho mbukeli elithini libandla ngiyakumukela mbukeli sihambe umsakazo wakhe Eswatini TV sesiyileyile la ifoundation yawo umnikelo kweshumi lenkholwa kwembukeli ukuthi kukhona nawe lokuthathako ngaba nje kusho mbukeli ukuthi cha asili inkosi yami nebafundisi noma nemasondo kodwa lapha sifise nathi ukuthi babukeli balithole liqiniso kuloku lesikhuluma ngako ngelelanga Jesu iBhayibheli lithi wafika washaya abantu lesondweni ngekuthi bese bathengisa la ngekhathi bafundisi ngiyafisa lapha edokotela ukuthi sisibuka nje kuabuseka noma kumisuzeka kwa umnikelo wekeshumi mhlambe singatibala nje indlela dokotela ukuthi kuabuseka kuloku naloku dinengi le nje iyaqalwa ngilaba laba mase ba revival le tithing ngalesikhathi lesa bese basuke bakhatha indlu ngalo kwelishumi awu kwelishumi akusiko kokwakha indlu ekusonza ngoba ku straightforward kwebafundisi noma ke kwebalevi bapriest di70 taNkulunkulu kwakusita nalaba labahlabelako etempelini bebathola konke lolu 70 saNkulunkulu nje loba setempelini but ukhanze uthi nyalo kweshumi sekusebenta kwakadile ukusebenza isibhadala irent ngako la sisonza ko akusiko kwerent akusiko futhi kweshumi kwekuthi sinjinge sibonakala sinemali lehlele ebhange uma kweshumi kuhlele ebhange akusasiko kweshumi akuhlala ebhange kweshumi kuyadliwa kuyaphela ufuna ukuthi kusebende okay ngeke nibe nebalance yekweshumi lenkulu ihlelilene kwenelana ngoba otherwise mangabe sithi letibusiso lethi tawuba khona ngeke tibe khona kuhlelile ebhange kungakawende lo msebenzi noma ngabe iinvestment mawutayithatha ubeke lapha ubekele ini ukuthi akwendeke kanjani so iabuse leyo lenkulu lendakala lenye abuse ngiyo leyo ke ukuthi lebe ngisho ukuthi ukhanze ukuthi sekudliwa ngilabafundisi kuphela kanzi kunakekela umfundisi ngato tonke letinye indlela ngumsebenzi welibandla necommunity akuselibandla kuphela community fanele imnakekela umfundisi lo lapho kuleyo community ngoba utosita le community not just lelibandla ngoba libandla abantu labasuka la community vele so yinto ye community so lo mnikelo ufuna phezulu ubuyele ini vele uphinde kwendeke kanjalo kwendiwela lo so akafanele ukuthi bese sekuba kwemuntu munye ngaleyo ndlela leyo so ubhadala irent osesibhadala into leti ema utilities akusiko kwaloko ngoba kunebanikati uma ngabe sikwenda ngaleyo ndlela leyo but ke ngalokuthi uyuthola ukuthi sesikuphinde sikuhlanganise like kufanana nako konke lokunye then bese kuba ngileyo nginga le bese seba khona cha ngiyabonga kakhulu dokotela sisaqhubeka kanje sisakubala kukhona lokunye mfundisi ukuthi sikubita ukuthi fear based giving lokuthi baqalekisa ifunga khona ukunikela ngabe ungathini lapho uncike ngoba yeah cha ngilokunye lokuyinkinga lokuthi usabise abantu futhi abanikele ngoba nabanganikele mabangatithe batawucalekiswa ubathreatenishe akusi indlela lekahle ye-New Testament yekunikela lo ngoba njoba sishito ekucaleni i-New Testament giving emphasize kakhulu i-willingness kuba cheerful ngoba uNkulunkulu vele Jesu Christ akathanzi ukuthi umnikelise lo muntu ngepressure kube ngathi nikela utawunjinga ngathi nentidili yekunjinga nekunikela ngoba sishito sathi kunikela iworship uthumisa uNkulunkulu ukhombisa kumethemba uNkulunkulu ngako konke lonakho ngiyabonga kakhulu Rev dokotela ukhona lokunye lesibita ukuthi i-transitional gospel lokuthi give to get bese kakhuluma ngako la umfundisi mhlambe nje kulula kancane dokotela ngoba siyakubona kakhulu ukuthi hayi receive noma hayi khokha kanjena udase uthola kangaka livangeli nje lazelaba transactional sayinkinga ngoba livangeli alihambi kanjalo bo Paul bonke bo Petro bashona ukuthi akafanele sithengise ngelivangeli
asibhadalisi umuntu alibhadalelwa la mahala but kwaze kwaba nale transaction factor lapho then sekunenkinga ngoba thina sikhuluma Isaiah bethi ebuyana into othenga nithenga mahala lokusho ukuthi ifaith kithi transaction lengu akusiyo imali but saze safaka imali yaba part of I transaction ya spiritual then setonakele into sesidala si creator bantu laba selfish okay yeah ngoba lo muntu kudaleka selfishness ngalo ukuthi uqabanga lokho ukuthi mangenda nje kufanele ngithole nako mange so umuntu ayasethi akholwa so sebecabanga ukuthi uNkulunkulu uthengwa ngemali kanti uNkulunkulu akathengwa ngemali lento leyo ibuya khona lapha kumalakhe kanzi imalakhe abethide ngifuna nethembeke kimi ngekwelishumi neminikele kwangene kanye akusiyo kwelishumi kuphela imalakhe 3 nje akakhuluma ngekwelishumi kuphela kuma ngekwelishumi neminikelo hamba kanye kanye sothi masinikela asinikele njengoba ashilo Paula kwekuthi ngenhlitiyo levumako ngekujabula hayi ngekuphoceleleka noma ngecinzeteleka ngaleyo ndlela asithengi ukuthi siyathenga something njengoba sishilo le concept yekwelishumi ifike kungake fiki ngisho nemthetho wa Moses mayifika le concept beyithini beyithi lento uyenda ngekukholwa ngekuthanza uNkulunkulu ubusesa kucala uNkulunkulu bese ukhipha kwelishumi awukhiphi kwelishumi bese uyabusisa cha bengifuna ke lapho ke dokotela ukuthi lesinye isikhathi ukhanze ukuthi bobabe bafundise noma lo sowa ngumfundisi uthi kuze mhlambe nguthandazele khokha isidi ubita ngesidi lo kwelishumi ukuthi khokha isidi kwemali lengaka manje ngisengabusiseki mose ngawuthola umsebenzi inkosi cha lokho vele kuyaphambalata okay ngoba kungaba nalo bungodi le element yokuthi sowuthenga sibusiso sowuthenga dibusiso uNkulunkulu so ngiko ukuthi kufuna vele sikukhweshise le concept leyo ngcubo leyo ngoba itaba faka ehlathini labazalwane as if you making a deal naNkulunkulu ku material things kuze ukuthi uNkulunkulu akunike badala kuze ukuthi uNkulunkulu akubusise badala uyabona so akusiyo vele I doctrine le kahle ku space lesikhuluma ngimthandazele lo ngakhiphi kwelishumi angithi nje ngimngcwabe lo ngakhiphi kwelishumi yes mina ngeke umkhethe nase comedy ngoba akakhokhe kwelishumi yeah kanzi ufuna utibute ukuthi akakhiphileni ngaso kunema dynamics nyalo kwendiwa yini ubangwa yini ufundzisile yini lokuthi yini uyakunderstand number 1 wecala ngoba kulesikhathi lesi njena kwelishumi so ngeke usho ukuthi ku determine spirituality okay yini spirituality ne growth kwehlukile akuhambelana kufanana ngale ndlela le lo muntu spiritual kanjani noma ke lo muntu ukhule kangakanani ekholweni lokunye ukhanza usiletinye into lo muntu uyastrugglisha unedinkinga la kanato empilweni so therefore aka understand nako so ukhanze ukuthi akakwende vese kufuna wena engage umkhulumise ubuke lokuthi kwendeke kanje hayi nje kulokwelishumi kuphela lempilo yakhe yona ngoba isign lenkulu lapha kithi ngoba sithi phela thina enyalo yi recognition ukuthi uNkulunkulu ungunumber 1 so mangakhiphi kusho ukuthi ngwendeka ukuthi shothi aka recognize ukuthi lokulanako kunikwe uNkulunkulu nayo question ithi lene kubangwa yini lokho wena sekunika I challenge ayisiwe into ukuthi udawuma lapha ngembili bese uyamshaya ngamavesi yini ukuthi uhlale naye phansi uthole lokuthi struggle sakhe yini kuNkulunkulu ingabe vele unikwa uNkulunkulu ilala nako noma ukuthola kanjani unako yini kona lokulanako la ngakhipha vele ngoba ukhanzi lo munye ude kwakona lokho lokubhekako wena ukuthi angakhipha ngoba ude vele
so ngiko ke ashilo nje mfundisi Mambala ukuthi asisokulimitha emalini kuphela kungaba timpahla kungaba kudla in fact nje le Old Testament vele kwa agricultural dingomo dimbuti dingloti limo tonke letikhona ngaleyo ndlela le mali beyingena uma ngabe so exchange uthi ngoba khashana tempelini ngidawufika nini ngeke ngifike nemakhabisha taba sabunile angwa exchange ngende imali ndasimaze ngifika le bese ngithenga le ngidakuthenga sengile imali yayingena ngaleyo ndlela leyo but otherwise vele bekungasiyo imali kodwa ke nyalo umhlaba awusasi agricultural sesihlala etikomo sihlale asilimi kude tilimo lesinato into lesibanayo imali kuphela sizathu nakhona yini kufurther risha livangela ukuthi livangela liqhubeke lihambe liya phambili it's not ukuthi it's a get rich scheme yes I furtherance of the gospel alihambe livangela nayo le attitude yethu so ngeke silwe nebantu sithi wena awuluhambisi ngani wena kusho awulunge ngoba kanjani kubuye umuntu it's between yena naNkulunkulu bayawubonana naye egcineni ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyafuna ngena kunaye ke erev lena ukuthi la ebandleni kwanze ukuthi kude le accountability yaloku kwelishumi ukwakhuluma la umfundisi wathi kwelishumi asingakubeki kube dindodla sijathuliswe kumemetela imali enkulu la kulesi sikhathi ukhanzela ukuthi nje vele umfundisi le mali lena babe imali yakhe personal money yakhe mhlambe ukukhuluma kwakho mfundisi so nesikhathi usenzimeni etekushumayela phindze futhi uphindze ube nangiyo icounselor ngikhola ukuthi nebafundisi phinde bafundisa futhi kwekhuta babe ukuthi bangabawuyekele mhlambe lo mkhuba lo kanjena nangabe ukhona lo mkhuba loyo liphutha lelikhulu ngoba njoba sichaza nje sibuka lonke leliBhayibheli sibuka ngalomnikelo vele yebo wabafundisi ukuthi baphile basebenze ethembelini bafela kati tinzanzane and kumcoka lokho ukuthi nase ingenile leyo mali ngoba ngiyaluphi lihlobo ube nako kuba upgrade laba ukuba inform abazali ukuthi cha imali isebentile ilapha isele ingakanani isebenta naku nanaku nangabe bakubona lokho bayiva le board kuyabakhuthatha lokuthi bayikhiphe le mali losuke uyicela naleto tishumi losuke ucela bayikhiphe ngoba bayayibona iyasebenta nabo baphinze mhlambe bayibone community kanjani mhlambe lokunye lekungangeda kunabo kusho ngidlamini lesingakukhuda kungaba ngilokho ukuthi lokuba legalistic ngalokweshumi siyakubona kuyabuya ukuthi ngiyakupanisha wena ngoba awukhiphe kweshumi ngiyakupanisha wena ngoba awukhiphe kweshumi lokho vele akuhambisani nale doctrine nawubuka lemfundiso yonke especially in the New Testament ngoba ngala njoba Dlamini athi kunalo cheerful kunalo willingness kunale mercy kunalo luthando kunalento ukuthi lento ila kulomuntu personal ngelikholo lwakhe ngeact yakhe ngefaith yakhe ukuthi mina uNkulunkulu anginikele kanje ngenhlitiyo levumako akasipho limited kuloko lishumi manje diagnose uthola ukuthi akakukhiphi kwelishumi ingabe leminye iminikelo uyayikhipha yini letinye izinto uyadenda yini ndampanisha njani umpanishele kunye so ngiko ke lokho ukuthi ke it's a package vele it's a package so but vele le transparency imcoka kakhulu ukuthi kwendeka nazi nje ku New Testament Paul makakhuluma na Timothy uthi bafelo kade labana 60 and above after sekwendwele vetting ukuthi vele ba qualify kufanele ibandla libanakekele
so libandla lifanele liqale ngalababo bantu laba la ngekhathi ngabe bafelo kathi laba la esontweni tinzanza la sontweni libandla liyatinakekela yini line list yini kuleli bandla kufuneka kube ngilo lelinaka letilo libhale phansi laba la ku community laba ngekho la esontweni bobani lelibanakelela kweleli bandla letinto ti registered tibhalwe phansi ku clear ukuthi lendani lelibandla vele akufuniselwa and liyayilethi report la ebandleni la ku community naku lesikwendako labandleni naku lesikwendako mhlambe kwangeda nje mbuyisa in 30 seconds le mali lokuthi ihlale ibe tindvodza la esondweni beyinenge ukhanza ukuthi lesondweni nalama branch lo mfundisi laqalelwa lelisondvo lapha ezindwendweni lincane lelisondvo laqalwa ngileli kusete naleti shumi kule new branch yabona kodwa le mother church inaleti indvodla taleti shumi abamniki lutho lolole kuthi phela lisondlo satatabuka asimzame nga 1000 lona lo ngiyena aqala leli bandla lize lisimamelela ke naye asengeke ende nje ukhanze kwekuthi nala esondweni lobe kusho ngidlamini bakhona abafundisi labakusitako labancane le mali ikhona kodwa kude nabo lo bazama kwalo moma ngi500 wensipho ngoma ngabe yini ngiko lokubese creator netinkinga ukuthi awu imali siyayibona ikhona kodwa isita munye umuntu thine mhlambe ama associate lesithunywako asitholi lutho ngoba lona wasema branchini lesamcalela lisondo nalisengakamsiki ncane kusengi500 akatholi lutho ngoma ke ukhanze uthi khona le branchini mina as a founder lo lokunikelwa khona le lokuncane ngoma ngemaqanza ngiyawabutha ngithatha lapha kumshede eligusha nembhijo uthi lokwakubuya ngala ngakimi ufana uthi kuyanikelwa nala branchini lencane lo mengabe lifika athi shwe emaqanza angishiye nembhijo angiphuma ngiyocala lami isonto angiphuma ngiyocala lami or rather uhleli naye la lo mfundisi lomncane uyabona ngena 1 million ngenyanga ukuthi ngisho 200 uyerolon uyabona so ngiyocala isonto nami nami ngathola 1 million asaleka kanjalo nje manje so the issue yema tithes it's critical it's very important kuba kahle kahle mfundisi ema tithe ayalicabanisa libandla lende futhi divideke nje futhi ngigcine mhlambe ngingevani ngiza nginilule shokulo yaliwa vele ngoba laba labakhipha lokwelishumi bayafuna kubona le accountability ukuthi kwendalo lokwelishumi kwabo futhi abathanzi kubona umfundisi lomunye lothona usebenza naye ngoma lo sebranchini alambile kanibona bayifaka imali futhi bayabona ukuthi khona but awuya lengasese kuye bathi yini ungcoke emanikiniki kanti siyanikela yabona sebamfaka umoya lomubi ke ngoma ke sebayathatha lenye wena ubona athi shuma tsangenta mabuza la so unika lo yamfana lo ngasese uthi bamba la mfana wami sengakhipha kuwe mina ngoba naku ngibona umatsaptsap yabona so fana ukuthi amangaqala la mvele eTabatini uyabona ke lo mfundisi now uta repeat exactly the same thing amen angaqala lapha na udla yedwa cha bafundisi bami siyabuya kiyo lena ngiyafisa ukuthi sike sithi kuyikhulumisa futhi ngoba sithole nalolwadi ukuthi vele lokweshumi kufune sikusende yini la sokwabane kusenda imali noma kufune sikufake envelope ngamsida lomunye umuntu ngale mali yami kweshumi ngithi hayi sengikhiphile kweshumi kodwa siyabuya sathi yakho tolo mbukele ekhaya ke lapha uyadivela kubantu labadzala indzaba lesikhuluma ngayo mbukeli iyako abuse kwako kwemali yekweshumi nasibuya ke siyafisa kubuka nje ema red flags kwekuthi uzokhona ukubona nawe ukuthi hayi imali yethu ngathi setawuhamba ubona nganaku hlala nathi ungahambi
Sihleli lakho mbukeli elithini bandla ngiyamukela mbukeli sikhona ngomsado wakhe Eswatini TV sibuko samaswati sikhulumisa indzaba la yemnikelo kweshumi kani sisuka ukukhulumisa nje indzaba yokuthi ingabe lo mnikelo kweshumi ubona ngani ukuthi uya misuseka noma ke umusizeka kanjani ngiyafisa abafundisi mhlambe singafiki kulama red flags lengikhulume ngawe ukuthi sitawungena kiwo babe sike nje sibuke ukuthi kukahle yini inceke yeNkulunkulu kwekuthi umnikelo wami ngingibuyisa ngingawulimikisi esontweni kodwa ngisite umuntu eceleni ngithi hayi nangu makhelwane nami ngiyambona weswele uyamdzinga lo 500 ngimnikede noma lenye indzaba kube nginokwe ukuthi ke kufuneka mina siqu sami yini ngiye khona le esontweni ngiyobeka kuze bangithandazele noma sengawusenda ngabo mobile noma bo e-wallet. Cha Mr Dlamini uyicedzile indzaba ukuthi ukhulume a very powerful ukuthi kunema developments kusukela ku Old Testament kube netigaba nema developments ize sibe la so nyalo sila letindlela tekusenda timali probably ngesikhathi seBhayibheli betingekho so ke sethi khona tenda tindvo tibelula umuntu usebenza eJozi useCanada ufuna afake imali esiphocosini asenda imali kanjani there's no problem with that ama developments kungaba kwekuthi into lokunye lokuthi kusho kwami ngakuniketa yini umuntu yeah lapho ke school of thought some sithi lama iminikelo mnengi tindlela tekunikela sikhuluma nje ngefree will sakhuluma ngema-tithes umnikelo yebo ufuna vele primarily uyise esontweni uparticipate esontweni kodwa akukuvimbi ukuthi nangibona nangidlamini nangidokotela ngilikholwa ngoma ngingumfundisi ngimuphe ngoma ngimshanga ngempama 100 rand ngimshanga esudu ngoma ngumpha ini akuvimbi lokho kodwa kungaba inkinga nabo sunema extreme une attitude ukuthi wena awusamikisi lutho esontweni ulandzela lo bekakhuluma ngako Dlamini ukuthi asisupport abafundisi bangalambi ema missions ema church planting ufuna na ubonakala ufaka kodwa nje akulisi limited imbuyisa ngeke ngimuphe gogo ngeke ngimuphe yes cha ngiyabonga kakhulu ngiyafisa Nkosi nama red flags lengikhuluma ngawo ngingumzalwane ngibona ngani lokuthi ungathi lapha sengiya abuseka noma lidweba leli lifuna kungifacada into le hamba embili nje inye lokuthi uma kukhulunyelwa ukuthi ngingenda njena ngidawuthola nakho okay lelidweba lelo lelikhulu lelo I red flag leyo ukuthi wo nikela utawunjinga nikela utase uyaphumelela kuphumelela akuhambelani nekunikela kuhambelana nenhlitiyo yakho ngoba uma ukhipha umnikelo nje general umnikelo usuke urepresenta wena ngiko kuthiwa ngumnikelo ngoba leligaba lemnikelo lifana nala lemhlatshelo lokusho ukuthi instead ukuthi ngakuya wena lapha ealtareni uyobekwa wena kusha wena ngilento yakho leshako ukuthi I representa wena nguwe lona lo shako so noma unikela nje kusuke kunguwe utinikela kuNkulunkulu so noma imali noma yini lo yendawo kusuke mangabe ke wena ungaba ngumhlatshelo njani ungavumelani nalo mnikati walomhlatshelo noma ungamfuni lo mnikati shothi wena ufuna letinto ngaze kukhulunywa ngale tinto taNkulunkulu ungakhulunywa ngaye I red flag leyo kufuna bese uyabona ukuthi awu lana uNkulunkulu akasaphaka into sekuphayiswa mine netinto tami kanti asiphileli letinto tethu ngaleyo ndlela leyo ngokonke lokho lengathi mina ngilokumeja lo sekunenge lokunye lokungaba khona lesingakubona nako nje sesikubalile lokho ukuthi ukhanzeke ukuthi akubonakala ukuthi kwendana kwelishumi ngoba go fixed kona kungi 10% so kuyabaleka and futhi nale report yakhona ifanele ibe clear kwelishumi lokungenile kungaka naba abantu lesibasitako bobani noma kasibasho ngemagama kodwa nathi inhlangothi nathi tiyasitakala lana kulokwelishumi kanje akuhlali kukhona kungaze kube dindodla kubikwe ukuthi kuhlele I red flag nale we red flag yeah ngoba kusho ukuthi akwendiwa lento lefanele ukuthi yendiwe ngekwelishumi
sekunenkinga ke lapho ngoba futhi asayendi le mandate kanzi phela sinabo bafela kwathi sinato tinzanzane sinabo abantu abanzinzile sinato ti70 taNkulunkulu ebandleni so akube clear ke ukuthi ke kudividewa kanjani kwendiwa kanjani ngiyabonga kakhulu emfundisi kusho ukuthi kwahlala nje kwelishumi esondweni kusho ukuthi akwenda umsebenzi wakho ngiyabonga ngiyacela uEde ngicela ngingeda mhlambe the other side of the coin ngoba siwacalile emasonto uyabona nawuqala isonto nje ususa phasi under normal circumstances le kweshumi kuvamise mhlambe kube kuncane mhlambe kuthi 1000 per month uyabona mhlambe lapho kuchaza nje bangaze basive kabi kuncane ngoba nelesondo selincane singasho ukuthi mhlambe lo mfundisi lapho ngeke akhona ekuhlephulela umango netinsanzane but letishu labantu ezingisebenta kwanza letinombolo dalabantu shothi ke kwanza umsebenzi wami kwanza netishumi nemali ezilenombolo yalabantu banza so kuye kube kabi la khona lisondlo sesilizala selitintile selinale mali lenengi ukhanza ukuthi labantu la community naletinye tisebenzi la isondweni tibafundise emabranchini tiyasafarisha kanti le mali ikhona sayitindvodla so sizama nje lokubalansisa lokuthi vele nalilincane kutawuba khona ukuthi umfundisi akudle konke ngoba kusengu1000 kusengu2000 hence letidzingo takhe tisetinengi so bazalwane ke nemakomiti ufuna bambeketelele lapho komuntu akaze ungena 500 nje lemakhaya then nebafela kade selithi uthi athi shemen ufuna kuthola gogo la tholisa gogo kulo 500 tholisa umango kulo 500 kana ingcenye full time akasiye tishela akasiye nani lo 500 vele mncane kwakona kuye but ezelibandla likhula sisebenza sonke liyakhula kungena more tights ngimese ngena 1 million per month lo 1 million semne kakhulu ukuthi angaya kumuntu omunye angasithi labanye bafundise emabranchini ngoma lohola 1000 ebranchini amngedele phela ukuthi na agcina afika ku standard sa 3000 kuzoba impilo ikanjani amen ngiyabonga kakhulu umfundisi ngiyafisa Dr. siyephethe lenzaba lesikhuluma ngayo siphetha nganayi the heart of giving lapha nasibuka incwadi yabaseKorinte besibili lo chapter 9 verse 7 la khuluma khona ngekuthi uNkulunkulu uyamthanza umuntu lonikela cheerfully lapho sesikhulumile ngako konke eDokotela konke lesikhulume ngakho umbukele ekhaya umzalwane uyafisa kubuyela back ende loku right mhlambe nemfundisi naye lebe kusoloka afundisa loka naloka ngekuthi ufuna imali ngikuphi iDokotela lekufuna ukusebenzise kwekuze ukuthi akhone kufundisa abazalwane into lengiyo babe mina nje ngiye ngithi mangifundisa bafundisi lana kwekuthi lenzaba leyo awu assume ungaqala lisondwe ukuthi wonke umuntu uyade ngetithing kuthi yini bese uvele nje ungena ushumayela ngetithe abantu abakhiphe kweshumi iquestion isolo imile wabantu basmart phela sikhiphelana kuyaphi kwendeka usharisha ivision ukuthi thina sibitelwe la uNkulunkulu uthi asendene kule community ngule vision letawukhuluma ngema resources ngoba lena say resource le funda le vision but akusikwe ukuthi sithola imali yekudla yekuphila ukuthi sifuna kuphila kanje but sifunda ivision ngoba ivision yethu ithi asende njena mina nami mfundisi I've committed myself ukuthi ngilidele lesondo kanjena sithini ke ndangibambisa kanjani kuphileni esitawuphila kanjani sende kanjani okay sitawena nje sende nje and over time siqhubeke sende njena yivision lehamba phambili ngoba nalenhlitiyo inamathela ngoba siya Paul nje lapha yayi makakhuluma lapha kubaseKorinte kwakulula ngoba bebamati Paul ukuthi it's a missionary uhambisa livangele emhlabeni wonke kwenta so makakhuluma abantu akakhuluma ngayo bayati ukuthi ukhulumela livangele akakhulumeli kunjinga and futhi naye o attempt
uMthile wena ibusiness yakhe mathende ukhomba ukuthi naye ufanda le vision labamlekelelako bamlekelela kufanda le vision hayi ukuthi bamlekelela kuphila ayisindlela yokuphila indlela yetimali telisondwa ngeke nje umfundisi angenele ku leader lisondo athi ngoba ngidawuphila kangcono ngoba ngidawunjinga ngeke unjinge ngemali yelisondo ngoba imali yeministry imali yemsebenzi yekwenda lo msebenzi ayisiyimali yakho ayisiye kunje mawufuna kunjinga cala ibusiness utawunjinga lapho but lisondo ayisiyi business yakho ngiyakuva emfundisi labanye bazalwane emfundisi sebavele baticumela ukuthi bona basoze bakhokhe kweshumi ngalendlela bakubone kwenteka ngayo mhlambe kubacondzisa nekuthi mhlambe uyafisa nekubuyela khona ukuthi akukhokhe ngiyacela ngeke ngosibasile cha kungaba ukuthi cha kulabo labalimala ngoba vele khona labalimala esontweni phela vela si perfect kude esondlo leli perfect nawufuna esondlo leli perfect u perfect in wena so kwenteka lawo maphutha balimala emoyeni emphefumulweni balimatwa ngile doctrine noma ngilobo buhlaba bekuchaza kwaloyo nceko kodwa nje ngingagcizelela ukuthi tinceko tingilomunye umkhono lomkhulu welive wahulumende ngoma wemango ngoma wendlunkulu tiyatsingeka ukuthi tingumkhono lomkhulu nje disekelwe ngayo yonke indlela diyasihola emingcwabeni nase sihambile umphefumulo sowuphumile dihlale ebusuku bonke diyabusisa indlu tethu bantwana baba dedicate basishadise base labanye banema preschool lapha esikolweni nema project dibhedlela dikolwa bamele kusekelwa eniloko akusiyo indvo leqhamukile nje uthi iqhamuke na dokotela Sam ukuthi ingcubo yakhe vele na ulibuka leli Bible lonke vele umsebenzi waNkulunkulu wawusekelwa nikani Kesari kwa Kesari nika uNkulunkulu kwaNkulunkulu ufandwa ngemalunga elisonto umsebenzi amen dokotela isikhathi sami sesiphelile ngiyacela Nkosi ukuthi mane unginetele babukeli iWorld of Advice kusummarize nje konke lebesikhuluma ngako Nkosi sibonge ngingakhuthatha nje futhi umuntu ubhalile netincwadi la bhala incwadi yekwelishumi engibhalela abafundisi ngesingisi ngabhala ngesiswati ngibhalela abazalwane bonke ngaphinde ngabhala nyala ye21st century ukuthi ngabe kusefanele ukuthi nyalo sikhiphe kwelishumi vele ngayilanza yonke lo mlando nje ngithinzela okuncane lana ngakubanika ukuthi kwendeka nje saze saba la kufanele sendeke kanje kusho ukuthi kafishane indzaba yekwelishumi singayibuyisela ekuthenini akasiside uNkulunkulu kulokule sekukhulumile ukuthi singakubuyisele kube ngumthetho wekushaya esondweni kodwa kwelishumi akube indlela yokusupporta ivision ikuhamba elivangeli njengoba laba bebakwenda emva bebenda kanjalo libandla alibambisane kunakekeleka kwemfundisi ebandleni iresponsibility yelibandla lelikhona lapho ukuthi aphile umfundisi asibe nesiciniseko sinemalunga alelo sondo ukuthi uyaphila kodwa mangabeka asafuna kunjinga seyiresponsibility yakhe ukuthi akhe umcebo ngendlela kawakha ngayo kungaba kuye lo kodwa nje kuphila vele ufanele aphiliswe ngileli bandla alimnakekela alinganake nje tindlu linake lo kwana lo bese liyakhohlwa ngaye umfundisi amen ngiyacela umfundisi wami Rev nawe usho amagama akho ekugcina bese siyavalelisa sibonge kakhulu sibonge kuwe babe Mbuyisa sibonge kudokotela magama emekugcina nje ngaze ngikhulume isingisi ngiloko ukuthi giving is worship not a material deal giving is worship not a material deal so siyadumisa uNkulunkulu siyamethemba sisekela imisebenzi kaNkulunkulu njoba asho Dlamini bafundisi bethu abangalambi yathi umsebenzi eswendako thina ngumsebenziwe kumaphambi kwabantu nokugqoka kwami nje nangimaphambi kwama professionals ngishumayela phela abantu before badle lokukhuluma kufuna baqale babuke wena ukuthi wena ukhuluma uthi ngumfundisi so kunenge lekumele sisekele ngako bafundisi
abafundisi njengoba Dlamini ashilo ukuthi bayadzinga kusekelwa ngoba ngumkhono wahulumende wetindlunkulu lomkhulu losebentako labasebentako basita sive. Amen. Babuyele emakhaya ke siyabonga kakhulu ukuthi nathatha ithuba nje sibonga kakhulu kubantu labadzala kusaniphekhela na indzaba emnikelo yokwelishumi siyajabula nje kakhulu kwekuthi basivulele naku uNkulunkulu labambulele ngako kwekuthi bakhone ukuphana sive semaswati. Siyabonga kakhulu nje babukeli shangathi uNkulunkulu beyangasibusisa sonke sisaye emasontweni sahamba sisiyawunikela sikhipha umnikelo wokwelishumi sesiyati lamuhla ukuthi usho wani futhi siyabonga kakhulu kubafundisi kusihlonipha sengumsakazo lithindi ibandla ukuthi bebangeda nje lamhla la eshangathi uNkulunkulu angaphinze futhi nasibacela kalinye ilanga aphinza siphe nje leso sikhathi babe khona Thembi Nkosi Mvuyisa ngisakube kuhle emakhaya uNkulunkulu emusa uNkulunkulu elithando akasiphathe sonke nisale kahle.